Il-Gvern huwa kommess li jagħti s-sostenibbiltà lil prodott kostali. Dan qalu l-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Brincat waqt konferenza dwar it-turizmu u l-biodiversita fil-bahar Mediterran. Il-konferenza saret bħala parti mill-attivitajiet tal-Jum Marittimu Ewropew. Il-Ministru semma li l-prodott kostali għandu jaffettwa l-ekonomija b'diversi modi. 70% tat-turisti f'Malta u Għawdex jieħdu sehem f'attivitajiet relatati mal-bahar. Brincat qal li l-għaddasa, il-yachting u l-ħwienet kummerċjali u restoranti mal-kosta huma wħud mill-aktar setturi relevanti fit-turizmu u għalhekk Malta tiddependi minn baħar sostenibbli. Il-Ministru semma li biex pajjiżna jkollu baħar aktar sostenibbli, il-Gvern għandu joffri soluzzjonijiet fosthom li jtejjeb it-tagħrif xjentifiku u tizdied ir-riċerka marittima mill-lat soċjali u ekonomiku. Fuq livell Ewropew u reġjonali, Brincat qal li jrid ikun hemm networking effettiv bejn l-istati membri fl-Unjoni Ewropea fejn ikun hemm aktar apprezzament lejn is-settur marittimu.